Bak oğlum Poyraz. Doğru Diracan'a gideceksin. Tamam mı oğlum? Tamam mı? Duydun mu beni? Hadi göreyim seni. Dediğim gibi direkt Diracan'a ha. Hadi. فقير يا مبا برال بكس يا مبا أبرال يكسب يا مبا سلام دبرال يا مدولو لا لا خجاي لا تبغى بخذك لا تهرب بريخ قراب عشيرة مالا بابي ببك بلزينة لا تهلنا بخورت مالا بابي ببقرة أنا يتش فرايكي بعشبينة وتمار كبرك خدت على أولادك نير بدده أنا يتنابي يرسي عملك أنا لا تهلبر لك آخرني بالورينة وتنابي ملك تهلبر لك آخرني بيت الأربي أخذ الأور بدلور أخذ الأور بالسيام بدلور أريد استبرق العطاد اللي خبابي دويلا السلام بدوران الولو هاي برال المبا خجا برال فقير يا برال قريت يا برال بحال يا برال بكس يا بالسلام بدوران الولو أزيد جاري تسر جابه تارشو بلغه هاي تميران ناكم أزيد بدل لكارونا نونا لارينم تسر جابه سيامة نسلي بيره أزيد سبرق العطاد اللي خبت أولادي خرابينم أري ويلا سرير بدوران سيامة دولوي دولو أري برال مبا سيامة برال فقير يا مبا أنا برال بكس يا برال يكسب يا أنا سيفان غلاتي برال استغفار يا بلولو Azat, sonunda kısmet oldu seninle tanışmak. Sağ ol Hasan. Nereden nereye böyle? Mardin'den İstanbul'a gittim. Hayırlısı olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Poyraz! Poyraz bu! Üzengileri bağlıdır! Üzengileri bağlıdır!
bizde kurallar böyle. Bilet Vallahi benim bir suçum yok. Benim trene sen bindin. Hem nereden bilebilirdim senin bu trene bineceğini? Ben babamı ziyarete gidiyorum. Hayırdır? Sen de mi babamı ziyarete gidiyorsun? He ya. Ben de babamı ziyarete gidiyorum. Hadi hadi. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Ee? Şimdi nereye? Hem istersen geri dönebilirim. Yok canım. Sen babanın yanına gidiyorsun. Olur mu geri dönmek? Hem babanın yanına beraber gidecek. O zaman birlikte gidiyoruz. He ya. Birlikte gidiyoruz. Anlaştık.